Ćao Raje, dobrodošli u prvi video u 2024. godini. Htjela sam da bude prvi video vlog, ali nisam se snašla da ga snimim, da se tako izrazim. I za mene je malo haos, nemojte mi zamjeriti. Bukvalno imam 20 minuta da vam snimim ovaj video i onda idem na posao. Uglavnom, odlučila sam da vam snimim jedan story time. Nije tu sad ništa zanimljivo, ali čisto da vidite šta se dešava, šta se može desiti i nama iza ovih kamera. I kada mi se to desilo prošle godine, 2023. godine, ja nisam to htjela da podijelim s vama, iako sam par puta snimala to na storiju, pa nisam objavljivala jer sam bila jako ljuta. Ne znam kako će biti naslov ovog videa, jako mi je teško da odredim naslov, ali evo. Inače, ja uvijek imam pozitivne iskustva sa ljudima, stvarno 99,9 mojih iskustava sa ljudima, pratili me ili ne pratili, su pozitivna u Sarajevu. Međutim, eto desilo se jedno jako neugodno iskustvo koje je moglo biti isto tako jako opasno. Ovo iskustvo meni bilo i stravično, u jednu ruku malo i smiješno, kad pomislim kako sam izgledala u tom trenutku, ali nije nikako besmisleno. Pa eto, vi mi recite u komentarima šta vi mislite. Šta se krije iza poteza. Šta se krije iza ovog svega. Dakle, ja sam prošle godine kada je bio, ako se sjećate, zemljotres u Turskoj. Bila sam ovdje nakon zemljotresa možda 2 sedmice i onda sam odlučila da dođem u Sarajevo. To je bio mart već. I bila sam u 6. mjesecu trudnoće. Sjećate se da sam došla i ostala sam sigurno mjesec dana u Sarajevu da se relaksiram, da se malo opustim i sve je bilo super. Isto tako znate da je moja trudnoća sa Unom bila jako izazovna, to uvijek kažem, ali stalno me nešto poklapalo. Nisam mogla biti mirna. Nakon tog zemljotresa i svega toga dođem ja u Sarajevo da se odmorim. I jedan dan, prije toga da kažem, ja negdje kad idem u Sarajevo, ja nikad nisam sama, znači bukvalno nikad. Uvijek je tu sa mnom ili ekipa sa kojom radim, dakle ljudi sa kojima radim, ljudi koji me snimaju, ljudi koji mi pomažu, ili su tu moje prijateljice ili tu Baran. Znači, stvarno rijetko idem sama, ne zato što ne ide mi se sama, nego zato što uvijek radim, kad izađem iz kuće, ja uvijek sklopim i business i pleasure, tako da uvijek sam, razumijete, okružena ljudima. Međutim, taj dan Samra Menzilović, Samra i ja smo se čule da pijemo kafu i ona je meni rekla da li je ona imala. Da, ona je tad radila, imala svoju emisiju i imala je jutarnji program, jako rano je ustala i sjećam se da smo se mi čule, ja kažem njoj trebam danas kod advokata. Dobro se sjećam, ja mislim 3:30 sam imala zakazano kod advokata. Trebam rekao danas kod advokata, ajde da pijemo kafu. Kaže ona ne mogu, ustala sam bukvalno u 6, radim, još uvijek radim, ne znam kad ću uopšte završiti, kao moram kući da se odmorim, hajmo kao sutra. Tako je bilo nešto, eto sam ako gleda, nek se ona sjeti. I rekao dobro. I ako onda hajde rekao otiću samo do advokata i vratit ću se, nije mi se u tom trenutku ništa ni radilo, niti mi se, nemojte me pogrešno shvatiti, nije mi se ni sjedilo sa svakim. Nešto sam sa samom bila dogovorila i s njom sam željela da izađe, međutim kako je ona bila u poslu, ništa ko odu ja vratit se kući, samo da odem do advokata. I krenem ja, sad ne znam, naravno neće svi skontat o kojem dijelu grada govorim, uglavnom advokat moj je znači, u centru grada, kod Narodnog pozorišta, mislim advokat moj u tom trenutku, tada. Kod Narodnog pozorišta ja sam parkirala kod Markala, ondje znate da je uvijek haos sa parkiranjem. I ja sam nekako uvijek parkirala na sličnim mjestima i ja sam parkirala ovdje kod Markala. Eto, ko ne zna, nije ni bitno, u biti ja moram da prepriječim, hajmo reći, cestu i neki 5-10 minuta da prepješačem da dođem do advokata, odnosno do Narodnog pozorišta.
Dakle, ja idem sa jedne strane, moram da pređem na drugu stranu. Bio je, eto kažem, mart mjesec. Bilo je pohladno. Dobro se sjećam, imala sam ravne čizme, trudna sam 6. mjesec, imala sam crni kaput. I što je čudo, zaista jako čudno, telefon mi je bio u torbi. Meni telefon je inače u ruci, ne gledam na telefon kad hodam, ali uvijek me neko zove ili ne znam, nije tako kad imam neki obavez, uvijek mi je u ruci, a ne u torbi. Bio mi je telefon u torbi, jako bitna činjenica je to da apsolutno nisam gledala ni u što drugo, već sam gledala ispred sebe. I ja sada trebam da prođem, znate, u Kuloviće gdje je Hotel Bosnia u Sarajevu. Ja ću probati naći sliku da vidite kako izgleda ta ulica. Ulica, znači da bi ja došla do svog advokata u centru grada, znači ulica je jako uska i trotoar je, evo, ovoliki. Da, zaista ovoliki. Dakle, pola metra sigurno. Bukvalno ovoliki. Dakle, jedna osoba jako teško prođe, znači trotoar, a pored idu auta u jednom smjeru. Jako uska mala uličica. I ja sam kročila na taj trotoar i idem. I dakle, tu jedna osoba jedva prođe, dvije osobe, znači baš ono se, morate se ovako, da bi se na tom malom trotoaru mimo išla. Kažem, nam sad ću naći sliku, meni sam ja tad slikala iz nekih drugih razloga, aj poslije ćemo o tome. I idem, ja gledam pravo i nekih već, ajmo reći, 5 metara vidim djevojka kako ide i gleda u mene. Dakle, ide prema meni. Ali vidim, kako da vam kažem, naravno da nas većina ljudi poznaje. Ja sam navikla da uvijek neko gleda, neko priđe, ko ne priđe, pogleda, što je sasvim normalno. Ali u tom trenutku ta djevojka ide, ja idem i sad ja ono, tačno me, tako me gleda da mi smeta, odnosno krade mi pažnju. I ona ide i ono bulji, što bi naš narod rekao, bukvalno bulji u mene. I ona prilazi i meni ona bulji u mene. I u tom trenutku, kad ja vidim da ona ne spušta pogled, a ja se ono, znate, skrećem pogled, ali ja vidim da ona mene gleda i već je ona prišla meni na metar. I u tom trenutku kad je ona meni prišla, a bulji, znači ovako ide i gleda me, djevojka je, mislim, godina ko ja, eto, ne znam, možda mrvicu mlađa. I već kad je ona meni jako blizu prišla i tako me gleda, ja se osjećam neprijatno, je li tako? I ja sam samo spustila pogled, dakle, opet kažem, nemam telefon, nemam ništa, znači, ja sam samo spustila pogled i kako je ona meni već prišla i ja se sad okrećem da se možemo mimo ići. S ove strane ide auto, ljudi. U tom trenutku ta djevojka na tom trotoaru od pola metra, da li namjerno ili nenamjerno, to ne znam ni dan danas, ali meni, evo, sve liči na namjerno. U tom trenutku ona ide i ja kako se ovako sklanjam, ona se ne sklanja, ide pravo na mene i znači ramenom me, sad ću ja reći gurni, možda ona mene nije gurno, ali prirodno, ja s trotoara, kako ona ide ovako tijelom na mene, ja s trotoara padam, ljudi. U tom trenutku ja sam u ovom položaju, auto ide sa ove strane, jako stravična situacija, trudna sam, svjesna sam da sam trudna i svjesna sam da ću pasti, ili ću pod auto to bejare pasti, ili ću pasti dole. I znači ona je samo prošla pored mene, ja sam ovako i znači izvela mi se kičma da ne padnem na auto, auto je zakočilo i ja sam samo nekako, kako da vam objasnim, leteći, glupare, znači kako sam se ja izvela, ja sam se pokušala, znate ono, da se vratim naprijed i kako sam se ja pokušala vratiti naprijed, ja sam svom snagom pala. Dakle, 6. mjesec trudnoće, ja sam pala, sreća na koljena i na ruke, na laktove na ruke. Na sred grada Sarajeva. U sred bijela dana. U šoku sam, pala sam, znači u tom trenutku me stomak zabolio. Znači ja u tom trenutku
znači 4 noške na podu, stomak me zabolio, ovaj lik koji je sa autom, on je već prošao, zato što ide saobraćaj, možda bi čovjek stao, ne znam. Ta djevojka uopšte se nije okrenula, uopšte mi nije prišla. Da nije namjerno to uradila, ja mislim da bi mi prišla. Jer nemoguće da to nije vidjela, zato što sam ja počela da padam u trenutku kada je ona prošla pored mene, jer se ona nije sklonila. Dakle, bukvalno sam ja zapela od nju i preko nje pala. Ne znam kako drugačije da vam objasnim. Da se spasim automobila pored. Ja tako ležim, mislim ne ležim, nego znači 4 kocu, da je, mislim ono, i boli me stomak, valjda od tog udara, nemam pojma. I ja sam samo ustala, u tom trenutku niko nema oko mene. Znači niko nema. Ta se cura nije okrenula, nije se vratila, nije apsolutno, a ja gledam oko mene, ima ko da mi pomogne u tom trenutku, nikog nema. Vidim samo odamo ide jedna žena i to je to. Ja sam nekako ustala, ja sam sva bila poderana, ali što sam ja bila poderana, što sam ja dobila vjerovatno u tom trenutku napad panike i svega, jer sam se prepala zbog trudnoće. I odmah mi je palo kroz glavu, znate kad vam se desi nešto tako, vi ne znate više da li sam se ja udarila u stomak. U tom, to je milisekunda. Ja sad kontam da li sam se ja u stomak udarila, me stomak boli. Razumijete? U tom trenutku ja ne znam koga da zovem, znam da Samra taj posao koji ima blizu tu. Ja zovem Samru. Samra pala sam. Ona se uspaničila, a ja drhtim. Ljudi moji, ja ne znam kako sam nju okrenula. Znači, ja se inače ne plašim, nisam neko ko se plaši, ali u trudnoći se to drugačije. Kaže, Samra, šta ćeš? Eto me, brzo, sjedam u auto, eto me. Ja kažem, ja moram otići do advokata, rekao da se makar smirim. Znaš, kaže ona, jesi dobro, pa ne znam jesam dobro, razumijete da ne znam jesam dobro. Vidim da sam poderana, vidim da mi je ovo poderano, ovo da mi je poderano, boli me noge, znači ja sam imala debele helanke koje nisu se poderale, ali poslije kad sam došla kući, poslije ću vam to ispričati, ne znam jesam li dobro. I sad ja kontam da ostanem tu sama, da se tresem, bolje mi eto mi tu advokata za kroz 20 metara, da samo uđem negdje, da sam među ljudima se smirim. Ušla sam kod advokata, Melisa, pozdrav Melisa mi dala čašu vode, ja sam tu malo i smirila. Brzo sam završila kod advokata, bukvalno 15 minuta, ja sam izašla, u tom je došla Samra. Ljudi, ja sam se tresla. Ja nisam mogla da vjerujem da bi mi neko to u životu mogao uraditi. Opet kažem, ružno je sad da ja kažem da je to neko namjerno uradio, ali moj zaključak je da je to bilo namjerno ili možda u najblažem obliku nemarno, zato što jednostavno je nemoguće, ljudi koji žive u Sarajevu, nemoguće da prođeš kroz taj trotoar, a da se maksimalno ne okreneš da 2 ljudi se mimo iđe. Nemoguće. Znači, trotoar je tako mal. I da eto nisi nekim, nije ni ona imala mobitel, ni nigdje tipkala da kaže da nije vidjela. Bukvalno je cura gledala u mene. Eto da nije gledala možda bi mislila da je slučajno. I onda sama ta činjenica da se ona uopšte nije okrenula da mi pomogne. Mene navodi na, ne znam. Mi smo htjeli, ja i samo pričamo da tražimo od tu nekih objekata kameru da vidimo. Znači u tom trenutku vama svašta pada na pamet. Bila sam jako ljuta, Samra insistirala da me vodi u hitnu, ja kažem neću, prestao me stomak, dok sam otišla kod advokata mene stomak već prestao, hvala Bogu. Ali sad nisam dobra, ona je mene, krug smo obišli prvo, malo da se smirim, pa hajde onda ja sjednem u svoj auto, vratim se kući, ljudi, ja sam toliko bijesna bila. Ja sam toliko bila ljuta. Ja sam i dan danas ljuta. Da je moguće da se to meni desi ili bilo kome da se to desi. I samo razmišljam, možda neko ko me ne voli na socijalnim mrežama je dobio priliku da trudnu ženu gurne pod auto. Razumijete li me? Naravno, vjerovatno nije njoj bila namjera me gurne pod auto, ali je činjenica. Zato smo mi htjeli da tražimo kamere da li imaju tu, jer je činjenica da bi ja, ne daj Bože, pod auto
pod auto završila. Kad sam došla kući, pošto sam imala debele helenke, onda se nisu poderale, ali ispod su mi se štramce, kako je to moguće, ja ne znam, štramce su mi poderale, znači imala sam baš one fleke na koljenima. I posle modrice, kaže Samra, idi u hitnu, možeš se šta nešto iščašila. Ja, zglob, ruku. Znači, i to, kako sam ja pala i kako sam se ja pridržala, ja sam skroz zglop povrijedila. Ne, sad to je prošlo kroz dan, dva, te fizičke stvari prođu, ali ta moja ljutnja nikad nije prošla ni dan danas. Tako da možda gleda ta djevojka ovdje, video, da te pozdravim, da ti kažem nije dobro to što radiš. Eto, to je taj story time. Posle sam došla kući, ispričala roditeljima, Barano sam isto tako ispričala, pošto sam ispričala Ildi, Mir, sjećam se, kad smo pričala o nekim negativnim stvarima koje mi influenceri znamo da doživimo, ja kažem, stvarno nisam imala, ali sam ja dala taj primjer kako sam imala stvarno negativno iskustvo i znam da je to od nekog ko me poznaje, to jest ko me prati, jer znam na način na koji me ta osoba gledala. Ali eto, da vidite da nije sve cvijeće i proljeće i zumbuli i lale. Tako da hvala dragom Allahu, ja sam dobro bila, mogla je završiti stvarno kobno, uopšte nije story time smiješan. Smiješno sam pala, iskreno da vam kažem, ali nije smiješan. Bitno je da sam dobro i bitno je da nisam u stomak udarila, iskreno, i da me nije auto pogubilo. Tako da pišite mi u komentarima šta vi mislite, da li je to bilo namjerno. Šta mislite?